Oh iya iya, para nelayan ya Ber ya? Ya Kak. Ya ya, hubung dalam cilik teka. Ya. Iya. Ayo pada nonton. Ayo Kang, ayo Kang, ayo Kang. Hei. Rikata sang garot kaca kinon Rikata sang garot kaca kinon sang Bima Putra. Hai, maju hadapi aku, Gatot Kaca. Hei, maju Gatot Kaca. Hei, ya. Dadak sontak paman ngaget krungu kencare kabar pesaten beja yen Gatot Kaca arep dadi raja ning Plawangan Pringgandani. Leres pangandikane paman Brajamusti, Ibu Dewi Arimbi sampun restui. Siji syarate, Gatot Kaca kudu bisa ngalai paman. Tak singkil-singkil awakmu Gatot Kaca. Ayo, Gatot Kaca, maju ning papan perang. Rawe-rawe rantas malang-malang putu. Hei, cacak coba hira. Hei, maju paman. Raja gentar paman ada di aku paman. Ih. Ayo. Hei, keparat. Iya, Gatot Kaca. Hei, hei. Ayo sambatkan ya Gatot Kaca. Ya, Gatot Kaca. Hei, hei. Hei, pasang. Wah. Ih, kembar Gatot Kaca sakti. Hei. Maju. Serok. Hei. Tinggal pilih. Hei. Ais. Woi. Ih, kembar. Mati ning tangane aku sudah. Hei. Maju. Aja Melayu. Hei. Woi. Gatot Kaca. Hei. Dia barang kami kumpul. Aja sampai uculik sandak pemandai. Wis. Hei. Wah. Hei.
Woi. Handes dampal sikile Gatot Kaca. Ayo. Maju. Satu persatu maju. Lah. Ke barat. Oh. What? Lah. Hei. Lah. Hai, ora apa-apa. Sah, halde. Ayo. Aja dari pengacut. Maju, maju, maju. Hei! Loh. Tak bunuh mati ning tangannya aku Gatot Kaca. Hei! Wah, hei! Sakti sih ya. Hei! Wah! Wah! Ora apa-apa. Hei! Loh! Ora apa-apa maling. Hei! Tangi ke barat. Hei! Maju! Maju! Lepaskan aku Gatot Kaca. Hei! Lepaskan Gatot. Gatot, lepaskan Gatot. Waduh. Ayo. Ayo sampai ujung. Ikapung wakul waya mangan. Ayo. Hit. Ay. Wah, woi, barat, ayo, hoi, wah, ya ada, woi, waduh, waduh, Gatot Kaca, uculakan. Lepaskan aku Gatot Kaca. Wah, loh, lepaskan, lepaskan, lepaskan. Aduh, paman, mati bakal ning tangannya aku. Wes, maju, maju. Wes, waduh, hei, lah. Perang pitung dina pitung bangila kasing kalah kasing menang. Woi, waduh Gatot Kaca. Lepas akan ucilakan Gatot Kaca. Pengeran Gatot Kaca. Ampun Kang Bujal. Alah aduh. Aduh, Aduh. aduh. Lah kasing kalah kacek, lah kasing pilih tanding. Ya, Lah kasing kalah, lah kasing menang. ya, Angger bae gawan semono. ya. Nah, baru beli sila wayang Awas. buan. Buan ka sebelah kana arane wayang Gatot Kaca. Ya. Wayange ireng. Ya, Anak perlambange. ya, Ki pengendang enom. ya. Ya bagian bocah cilik ka anake Wawasda. Ah, iya benar. Ya iya pada karo Gatot Kaca. Ya ku arene makna lan artine. Nah sebelah kene ki. Wayang apa Kang? Sira wangan sangarti ya. Ya orang ngerti. Ki dalang gedeganan. Ya bro. Oh, bro. Arane Braja Musti. Ya. Braja kekuatan. Musti segaleko. Oh, Trike-trike. Iya. Nah, wis tidak banyak panjang lebar. ada meradat. Ketemu karo Karangsong maning nah. Ya Kang. Juragana Kodo. Wah, delengan. Waduh, delengan Kang. Iya. Mendingan setria sama beli. Nah, iya ningan. Tunas. Mangewan kowe esuk ya. Ya Kang. Sira memenang ning kene kita mangali. Ya Kang. Oh. Ning suk mulia ya panganan. Suka mulia. Iya, Ayo siap Kang.
ning temblong satria satria jaluk duwite nung ayat jangan nyat nung temblong nung nyat jangan nyat nung temblong satria satria jaluk duwite anak temblong nung nit nung temblong wabujal gede buru alah ya Kang Enak bare moyok Kang. apa sih Kang Adonan dalam sirang usaha. iya ya Kang Barang kandungan bae. pangeran Aya yopo. alah ayo Kang Ya dadah. dadah Kang alah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kami panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Robi yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya, yang mana pada kesempatan malam yang penuh kebahagiaan ini kami atas nama keluarga besar Ringgit Purwa Langan Budaya kembali dapat menjumpai lapisan masyarakat Karangsong, yakni dalam acara adat desa syukuran pesta laut atau nadran periode tahun 2026 KPL Sumitra Karangsong. Sebelum kami beranjak atau menginjak ke acara pokok ke pegelaran Ringgit Purwa Langan Budaya, terlebih dahulu kami luangkan waktu atau kami berikan waktu kepada yang terhormat Bapak Ketua Panitia Penyelenggara, bila mana malam hari ini ingin memberikan sepatah dua kata sambutan, waktu dan tempat kepadanya telah kami sediakan di atas pentas kehadirannya. Kami tunggu dengan rasa hormat.
Baik, untuk acara sambutan-sambutan sudah kami beritahukan dan sudah kami informasikan. Namun kepadanya yang kami tunjuk tidak berkunjung ke atas pentas untuk memberikan sambutan. Jadi untuk sementara acara sambutan-sambutan kami anggap cukup. Dan kita lanjut ke pagelaran Ringgit Purwa Langan Budaya. Agar lebih meriah malam hari ini, Langan Budaya diiringi 3 sinden yang sudah tak asing lagi. Yang pertama, Bunda Haja ITS dari Desa Lojikobong Sumber Jaya Majalengka. Yang kedua, Neng Regi Rafika dari Bandung. Yang ketiga dibantu oleh Nyonya Marini. Dan malam hari ini Langan Budaya akan membawakan sebuah judul cerita ataupun lakon Bagong Nyalon. Langan Budaya malam hari ini akan membawakan sebuah judul cerita ataupun lakon Bagong Nyalon. Untuk selanjutnya corong mikrofon akan kami alihkan kepada yang terhormat selaku sang pemapar cerita sekaligus sang sutradara Ayahanda Kidalang Haji Rusdi. Segalanya kami serahkan. Matur kesuwun kangge pembawa acara. Sedalun atas kulang gelaraken lambahan Bagong Nyalon. Bil lambahan wonten manfaat lan filosofi ingkang sae. Kang becik den petik, kang ala ditunda. Semandan kulahiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kangge para wiyaga. Nggih. Ibu Waranggana sampun rawuh. Nggih sampun ugi. Dalu niki diniati kalian niat kang ikhlas, ati kang tulus. Selamat kang dongdon. Selamat kang ditonton. Selamat ketua panitia. Allahumma Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bukan tersangka
ling yo mas ling setsen ngulung prajumas nang dada wayang pati nurutane wayang barnane ngati cita-citane cita-cita laksana yo mas sikrone romangku cacone kusine kumpang dan puntir yo mas cacone kok sine kumpang kumise dan puntir sempah sumpah limpiane mawati jamawat saya lirdana lintang kerainan kulita lelo aku yang keteno yo mas Ya Suminar padanging jagat pewayangan gumulung-gulunge ombak banteng ombak pancaroba pamedale aku ngenali karo aku sapa sampeyan Jin Rakatatawa. Oh di Rakatatawa wayangan anak sapi teh Memang bakal lagasan rupane ya raja tapi bakal keroda ke menggenen dadine apa margane aku metu sing pusreng segara arep nyadaraken putu Betara Guru Betara Guru nindakaken candala kedudukan kekuasaan ora kena kanggo kadiran kekayaan dudu jaminan Betara Guru anane Betara Guru tak duga tumindak candala rencana niki beli bagus tujuan niki beli pantes lantaran sebutannya Khalifah iku guru sedhuwureng guru yen duwe tujuan menggenen jare omonge dalang ora inget ning Purwadaksina Purwakawitan Daksina Kawakasa orang deleng tapak jasa orang deleng perjuangan waktu bengen Betara Guru ayemeng Suralaya tentremeng kedewatan lagi murhae Raja Ngimantaka Prabu Nirwatakwasa bisane ayem kenang Arjuna diangkat dadi jagoning dewa Arjuna lagi tapak ning gunung Mintu Raga ning gunung Indragila kagelar pegawan ciptaning Kian Arjuna arep dibinasakaken toba Guru tapi dakat semono bakal wong tua sekedare yang ngupai pengeling-eling ning anak putu Tara Guru tak cegah marang eyang
yen awakmu duweni tujuan menghoron sadara wong wis duwe nama sing ati-ati nama bakal wis hancur suwe tangine Bathara Guru sadar eling eyang kang dumadi Bathara Guru Sigroni romangku jajane kosine kebang komisi dan puntir-puntir sebuah sempelimpian lawat kecelamat saya nerdana lintang kerainan kunikkan ngolong matamunan sakit bisa ngucap sirine kejawan janji ada terjamin jatuh. Gancik marang janji ditepati lirsune dan ingati lirsune merah dan ingati ling sutsane mulung trajo masing anaing daya dawayan apatin utane kuayang bae kuayang bareng neng ati renang wis lawas ora jamu barang jamu godhong kecubung wis lawas ora ketemu wis lawas ora ketemu temu mali ning dhuwur panggung temu mali ning Mas kanan kerisang nalendro mangko jajane kok sineku bang kumis dan puntir-puntir semplas sempalimpiane mawat jamawat saya mawat mawat saya isong gampang ora iso nyuling iso nyawan ora iso ngendi iso nyawan ora iso nyanding cerine kegawan janji adate kegawan minggat nyoman lawas surat jamu-jamu barang jamu kodok menirang lawas surat ketemu-temu yo mas ketemu mani ngambung pikiran kanan kerisang lendro mangko jajane kok sineko kumis dan puntir-puntir yo mas kumis dan puntir-puntir waktu jamawat dan kain menolong matamunan sirine kegawan janjadati kegawan minggat ora kena disabari ora kena dinu nuti yo mas masih
bukan. Kaleng, coy. Ngaturaken puja kelawan puji marang Gusti Kang Masuci ingkang maulas kelawan asih saking kula separakanca sedaya sami nyakseni rukuruntut bebarengan sedaya saminya kumpul rame-rame suarane lamat-lamat ningawang gamelan saking seleng bener sing dipingpi langsung dumateng kidalang Haji Rusdi sampean sedaya sami nyaksini sedaya sami rengak lelampan dulu puniki sedaya sami kumpul rame-rame suarane lamat-lamat ningawang gumalendeng suarane lamat-lamat ngawang-awang kaya beli lamat-lamat ngawang kepireng mang eling mangka wenang panjang ingawus wonten purwaning cerita munduning ampak sun barya ampak tak papan kerana tulis
netes asta Gangga Wirantanu asta tegesing tangan Gangga banyu wira panulis tanu mangsi tegese tumretes sing mangsi dateng daluang kosong ngedadosan aksara sewidak katayang aksara dibagi dados kali bagian sebagian ing tanah seberang sebagian ing tanah Jawa ing tanah seberang dadosan aksara sing sebagian dibirat dateng tanah Jawa diterima ningki pujangga prawa sedasa sandanganipun kalidasa luguipun sesambune den sandangi aksara kang kalidasa wonten mungele ana caraka datas sawala pada jayanya maka batara sinaksenan matam sekawan napa ingkang dados bebukaning cecatur dateng kedewatan supralaya manik loka linggeng kolipah dewa Betara Guru kaswandaning kubayaning dewa sang yang kaneka putra Betara Narada Panji Narada sebeneka dia manglung janggan ngunjup astane reket anggene ngesirai dedambaran denta pinalipit sineparan koncae jajaya konjemaning wisma sedrenge kewedar sabdaning dewa Betara Guru kian sinambungan sigra mangso wening karakirikiwan sang giri
Sanggirina tadan mangkana kastawang kan mangkana kastawang reteke sangat ribuan